Ordalı Oş şаарынын turgundары жана меймандары кол чап коелубу? Мына өзүмдүн жердештеримин деп ушул бүгүнкү жолугушууну атайын Оштон баштайын деп ушул жерге алып келип атам. Азыр жакшынакай болуп концертти, концертти бир аздан көрөсүңөр. Азыр чогулуш болот бу жерде. Гүлмей жок. Отур бол. Отургула. Антпесек болбойт экен. Бу чогулуш деп чакырсак келбейсиңер. Ошон үчүн концерт деп чакырдык да силерди. Концертти биринчи берип койсок, гел жийип көрүп алган кетип калат экенсиңер. Бияктагылар урушат экен бизди, кана эл деп. Ошон үчүн Каныбек, болчу бери. Эмне жүрөсүң? Кана шариктер кана мунун. Бол тез алып кел, байла болду. Жүрө берет экен да бул. Отур. Анан азыр эми мына лидерлер келгенде суроолорду жакшылап келечек үчүн, балдардын келечеги үчүн жакшы суроолорду берип мындай тың болуп отурсаңар макулбу? Колдоп, коштоп дегенде, ана. Vay. Kanda gel. Mına. Жоқ, ака, мен шында өле. Барыбызга теңене бирдей бөлүндү ошол жумуш туурабы? Үйлерме койдум, шында айтам, но фигуромен шаар үйлөп болбойт экен эке. Өзүң үйлөнбөй шаарды үйлөбөйсүңбү эми? Болбой калды ака. Калган Ертереле Men bayatan beri aytıp atam. Üyle, ap gelip il деп atam beni. Akçan alganda ölüp keteceğiz tabi alasın arayı. Hazır liderge semine deysiңер азыр эми. Эми азыр болот бардыгы, бардыгы болот. Жок, бардыгы болот дегенге менен уже убакыт болуп келип калат азыр. Эми азыр иле коебуз да, элде эле эл чогулуп атат мына. Агитаторлорун келдиби? Даяр агитаторлор? Кайсы агитатор? Эми акыр агитатор керек да, кызык го. Жок, агитатору жок эле келгендерин эле айтып атам мындай кылып. Өздөрү шайлайбыз деп отурушат. Акча тараттыңар, бердиңер акча? Кайсы акча? Акча таратпадыңарбы? Ой, булар акчасы жок эле шайлайт өздөрү. Атайын келип атпайбы? Sen каерден көрдүң эле акчасы жок кыргыз добуш бергенде? Кыргыз акчасы жок. Кыргыз акчасы жок, добуш бербектен шайлоого баспайт. Жо, азыр биз сүйлөштүк. Булар өз эрки менен эле бере турган болду. Сиз ойлонуш керек да. Мындай кылалычы. Азыр ошо лидерлер келе турган маал болуп калды. Ортодо эле акчаны жеп алдыңар да биз урушуга. Эже, мындай кылалычы. Атыңыз ким эже? Эже, атыңыз ким сиздин? Сиздин атыңыз ким шарттанган эже? Асележе, берчүн. Асележе? Не өзүңүздүн атыңызга өзүңүз жемейсиз? Кейін айтасызбы? Сиздин атыңыз Асележе? Мындай кылыңыз, сиздин атыңыз ким эже? Экөөң бир үйдөн чыктыңар, муну сиз айтып койсоңуз тааныйсызбы? Не мен эметер кургап каласыңар? Эл ура дейт. Үйшүп калгансыңар, же катып алгансыңар? Катып алганмы деп атпайбы? Неме кыласыз эже? Сиз бүгүндөн баштап биздин ушул партиянын агитатору болуш деп бересиз, экөөңүздөр, агитатор болуш деп бересиздер. Эми кураяка бата жүрбөйт деп коет, муну алып коесузбу, Алып коңуз эжем, туруңуз. Эми алып коңуз, мен чын жүрөктөн берип атам. Алып коңузсуна. Ой, бети жок, алды. Жо, мен айттымбы, алат. Айттым го, берсең алат. Мына көрдүңбү, кайсы партияга деп сураган жок даже, көрдүңбү? Жо, жөн эле шайлайбыз дегендей кылды да. Алып койду. Неме шариктериңер даяр эмес? Шариктер ака үйлерге. Азыр илдиребиз бирокчу. Шапан менен калпак кана? Шапан ап келбейсиңби? Шапан калпакты мен жанына айтпадым эле, ап келип койду. Ошонун баарын ап келдирип койбойсуң. Эми мындай эме кылып атканбыз да. Мынакей. Ап кел бирак, оң барбачы. Бер ана кел. Неме? Оваңкын чечип алдым эле да. Эже, атыңыз кимсиз? Кайыр күнүчө. Мындай кыласызбы? Муну желекти алып, муну чепкенди алып, муну калпакты алып, ана мынтип койса, азыр лидер келет го. Лидер келгенде чыгып туруп желекти жаап, калпакты кийип койса, мында калпакты мындай өз колум менен тиктим, атайын сизге деп бир сөз сүйлөп койсо болду, жа. Ал
Qayerda tekding deb so'rab aytadi. Bermeysin, akçasını vermeysin Mikrofon Ermanta. almashtiringlarchi. Akçasını ver, Allah alıp ketip kalvanan keyin anda tapay kılavuz. Al. Aqsasini berdingmi? Mana shuni qo'y. Öz almayım dedi, balası alıp berip koydu. Öz qo'lim bilan tikdim desangchi, ma'qul bir o so'z aytib qo'ysiz, bo'ldi. Nima qana aka? Emi. Ya. Qamchi. Ya. Qamchi qana qamchi? Taşıyıp mı? Al senin konsertingmen qanday eme, jolug'ishingmen qanday ishi bor? Al o'zining partiyasimen yuradi. Qamchi deyim, qamchi jana Kamçı, hey! Ey bala, kamçını Olib kel. Çaman Yo, torumuzu o'shuni bardig'ini olib kelib uyib olmaysan. Çok biriyle götürüp gelmeyi deyim de. Tak, bunday qilaylik, bu qamchini. Kim bor bu yerda? Aka, atingiz kim sizdan? Ya. Muqim aka, yo'q kirasizmi? Nima deb qo'yasiz? Tegi lider kelganda, mana bizning atozdan bir jilqi deb qo'yasiz, ma'qulmi? Janingizdan dila ketmay, jilqini biz olib tayyorlab qo'yganmiz bu yoqda. Ha, ma'qulmi? Söyleshdik-da. Artistlarga qana ham konsert qo'yib. Abet kılıvaçat, abet. Abet kılıvadı. Abette. Artistlarga abet qilganni kim qo'yibdir? Soğumez, ha. Dogovorda abeti yo'q o'g'alardan. Kursağı kıvız açtı da atmay onan. Boshqa partiyaning artistlari kilki jebile juradi agitatsiyada. Bar chaqirib kel artistlaring bunaqa. O'shansiga aqcha tutib. Men bilgen jo'q bunda. Artistlardan beri tamoq berib olsa. Eğer de abeti çok işleyip degende anda bolmam. Ha, kelingizlarmi? Assalomu alaykum. Kelingizlar, yaxshilar. Mana abi siz bunu alınız, buna. Aka, artistlarsinglar-da? Artistler. Irlaringlar yaxshilari bunday? Yaxshilar. Ya, yaxshi bunday. Eldimdan emasdan yaqinlardan, ha? Partiyanga Jelek qana? Jelek. O'shoq ishemay o'zingdan olib kelib qo'yib bilan. Ber birdan. Men ukam do'stim uni qarmab tura. Lider kelayotganda bundan qo'sna, ma'qulmi? Kel vrachga sen. Buni ona qizga ber. Men cho'ng'iz siz buni met turasa, qarmasa. Tak. Ani o'zing qarma. Sen go'ynang mintasim tigilar kelyotganda. Men qana bunday repetitsiya qilib ko'raychi, bunday qilalachi. Bunday. Uka eshik chiqib so'ng aqchanglardan bigira ko'tarsang bunday. Cho'ng'iz sizga berdik-ku, he. Uje sizga berermen birovga berdi. Ya, meni hech ko'ynakda menda aylantirib o'tib, bunday qilsangiz bunday. O, bunaka, bunaka. Bo'ldi, he. Söyleshdik-a? Aka, irlaringlar yaxshi bunday patriotik irlar, ha? Adamdın duxunu o'qita turgan bunday Qirg'iziston turali, Qirg'iz deganda Qirg'izni oldiga suray turgan irlar bo'lsa, ma'qulmi? Ana men kirib ketganda ham yerga turgan, ana jigarini makada aytib turgan bu yerda. Ma'qulmi? Söyleshdik. Maestro gap davay, ha. Basa xalqaning non tuzni tayyorlag'iladi, keladi.
çaktırmayasın gelelim. Bir kere götürün. Bir kere götürün. Güzel beni. Bunaka koç yapmamızlar bizim liderlerge. Güzel beni. Kırgızistan cüngel arkalap Özbekinin sümenin başkana Koç yapmamızlar. Biz biliriz kübürük elminin Atalardın asıl yolun kaytalap Atalardın ıyık yolun kaytalap Geliniz Aksakal. Geliniz Aksakal. Konaklar oturganızlar mı? Salamasыздар mı? Жау Kırgızistan Partiyasının atынан жалынды ысык салам. Eğer sizler bizim partiyanın mınday kolday turgan bolsoңуздар, biz уже parlamenttemiz. Neme? Parlamentke vaqt var sal neme? Partiya turалы aytып бериң, partiya turалы bir iki olsa aytып koyuңuz da. Qaysi partiya, ne partiya ekan aytып koyuңuz. Bizim partiya Жау Kırgızistan Partiyası деп аталат. Kırgızistan'dı arganda attарды koyu verip bizdi çarçattı. Bütün Kırgızistan, sınık Kırgızistan, Ulu Kırgızistan, Küçük Kırgızistan, daha qanday Kırgızistan bilbeyim. Alga Kırgızistan, arka Kırgızistan. Ova, oşonday Kırgızistan. Bizden partiya Жау Kırgızistan деп atalганын sebebi parlamentke kirgenden keyin partiyadan çıkıp ketүү көбөйүп ketти. Bizden partiya sistema nipil. Girdin mi жизнь çıkpaysın. Ошон үчүн partiya Жау Kırgızistan деп ataldı. Bizden partiyаны колдосоңуздар жаңылбайсыздар. Biz biйликке барып калсак, айлыктар $1000 болот. Şef. Siz aşırı verdiniz. Biz özümüz hareket etsek akça yok. İki maşına kaldı zaparavkada hareket edemeyiz. Salokta kaldı. Koyup ketти. Göbür ayıp koydunuz. Onda $200 bolot. Normal. Bizim partiya parlamentke barsa kumtörдү kaytıp alabız. Şef. Anı biz emes o. Jogor jaktagılar alınmaydı tane. Başkasına aytı verin aka. Onda mayli işte versin. Biz parlamentke barıp kalsak narkı ekönü alып kelebиz. Kimdi? Abdulda menen Jambıldı. Abdullah men Jambılda alып kelip var. Ne kılası? Jüre versin o şakta. Andan göre Rahman'da jakında jönötöbüz o şaka. Çok ayak emesim. Rahman Turkiyaga jönötöbüz. Rahman öy bitip kaldı Turkiyada. Oşentip koyayım mı? Rahman'dı Turkiyaga jönötöbüz. Oşentip koyayım mı? Kıskası bizim partiyаны koldosoңуздар жаңылбайсыздар. Rossiyada жүрген 1 milyon Kırgız migranttарын kaytarıp alып kelebиz. Şef, alar da kenge bolboydu. Oşular bağı odat biz joңgoyun jüre verdim. Alar batpayt beyaka gelse. Mayli jüre versin. Kıskası şunday. Daha söylerim. Bizim partiya parlamentke girse qoğumdun içindeki uğurlar, kriminallar tazalanıp hiç kimisi kalmaydı. Şef, niye kalmaydı? Alar biz menen parlamentke girip ketedi. Şef. Hatırla. Rahmat, yeme partiyanın iş planları turarı siz menen tanıştırdı kalganın partiyanın programmalarını koluna bergen biz paçkası menen berdik ha. Aldınız ayca ha. Paçkası menen berdik şu. El okup bilip kalbasında İngilizce yazılgandan berdik atayı. Bardık mına sizdi koştap kuvattap gelip oturat. Kalpak mına çepken alıp geldi beysin be. Turbaysız mı? Akçasını algan ayıp tur da. Gel atat, gelip kaldı. Bizde şayloçuların attan belek varken kavul alıp koysanız şunu ha gelinsin aka. Bir eke süylep durana giygisi koysanız kalpaktı atayın. Qaysi partiyalar?
Жабык Кыргызстан партиясына чын жүрөктөн эмгек кылып, түнү менен колго сайып, Өз колуңуз менен. өз колу менен өтүшүңүздү каалап, ушунча эл колдоп келейтет. Өтүп кетиңиздер. Рахмат. Кол чаап коюңуздар мынакей. Рахмат эже, рахмат. Рахмат эже, ишиңизге келген неме акчасын алгансыз, Алганын актады. Я, Тынар. Оу. Мынау кече Кара сууда кийизген калпак го. Биз сиздердин ушу жабык Кыргызстаныңыздарга былтыры өзгөндөн келип билет таппай кеттик. Атайын угуп келдик. Рахмат. Ушунча элдин арасында менин балам бар. Немеси күчтүү. Пата берип коюңуздар. Рахман агайдан кол жазмада алган болчумун. Рахмат. Негизи биз партия паталалы деп келдик эле силерге. Мен кетип атып пата берип кетебиз азыр, Сөз пата берип кетебиз азыр. Кандай дейсиз Рахман ака? Мынау кече Кара сууда калпак го. Эми мындай да, шеп, биздин эжекебиздин колунан дала жерде жүрөт калпактар, ушул эжекебиздин колу менен тигилген. Анын үстүнө азыр күздүн күнү той башталган маал бүт калпактар гастролдо да ушу. Айланып жүрүшөт. Айтканыңыз эле турам, окшош да муну өз колу менен тигип отуруп. Аты өлүп калды, вакыты бер дебейсиң, камчыны деп атат. Анан дагы биякта биздин шайлоочулардан дагы бир жашынакай белек бар экен, ушу белекти кабыл алып коюңуз мынакей. Мынакей өз колу менен келгенсиздер. Биздин атыбыздан жылкы. Мынакей. Рахмат. Рахмат. Эме рахмат. Жылкы деп коюң, бул киши карабыздан бул ат менен бейин айырмасын билбейт. Рахмат. Рахмат. Жакшы. Рахмат, эми аксакалдардан бирөө пата берип койсун эме сизге? Бата болсо болот, бата. Ким бар мыйерде? Аксакалдардан бирөөңүздөр пата берип коесуздарбы, Эже, пата берип коюңуз эме, улуураак сиз экенсиз. Патанын акчасын бербейсиз. Келиң эми. Ана көрдүңбү? Алмайынча пата бербейт да биздикилер. Келиң эже. Не дейбиз эми? Жабык Кыргызстан ишиңер илгери болсун. Бүтүн Кыргызстан, улуу Кыргызстан бардыгын бириктирип Жабык Кыргызстан кылгандарыңарга чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Дайым Кыргызды колдогон жакшы партиялардан болгула. Мен. Рахмат. Ана мына менин балам дагы сиздей белгилүү инсан болсун деп мына эчекебиз сурап калды, ушу жигитке батаңызды берип кетиңиз эми. Өмүрүңүз uzun болсун балам. Чыгармачылыкка аттанып аткан болсоң, чыгармачыл өтө улуу инсан бол. Ушунча элдин астынан бата берейин, өмүрүң менен бол, элиң менен бол. Омин Аллаху акбар. Анан мындай. Тынар, пулун бербей, пулун мындай. Патанын акчасын берип койсуңар бияка. Кебека. Мен пата берип алып. Бекер болбойт. Бекер бата болбой калат да ошон үчүн. Рахмат. Эми азыр мындай болуп атпайбы? Сиз келгенде азыр таарынып атпайсызбы? Міне элдер жакшы кол чаппай атат, мындай андай депчи. Ал жана сизге биз даярдап көргөзүп койдук дедик го, интернеттен көрдүк го мындай кол чапып. Көргөм. Ал берди эмес, ал каракулжалыктар. Азыр каракулжа барабыз, ошол жакта даярдап койгонбуз, отургузуп, тургузуп, деп кыйкыртып, колдорду мындай кылдырып койгонбуз. Эми уруксат берсеңиздер, кийинки жолугубуз каракулжада эле биздин лидерди узатып коелук, кол чабдар менен келиңиздер. Бир кол чаап коюңуздар эми. Рахмат. Концерт улантыла. Улантат. Экөөбүз тап турат. Лидерлер кетер менен галчиң деп кетип калат экенсиңер аркаңардан аппаратты жүктөп алып. Ыр дагына давай. Мынаны карма. Тынар экен, мынаны карма өлөрдү айтчы мен. Кетип калмай жок. Жолугушуусун көргөнмүн. Мына бүгүнкүдөйдү көргөн эмесмин айланайын. Сен кайерде отурдуң? Мен аркада отурдум. Сен улам минсем карабайсың же. Көрдүм. Күн кел. Ой тоба. Жана эң кызыгычы. Жана партиянын лидерин алып чыгып, калпакты өз колу менен сайдым деп кийгизген келинчи. Ошо менин келиним болот. Ömründe top çıkartacak emez alçak. Top aldı be. Vay ben Yukam dayalı da. Vay Yukam şimdi top düşüp kalkan eken cip benim benim aldım.
Tuğ aldım. Öz kolum bilen saydım. Allah'ım ozuma düştü. Tuğ. Ya algı meyli ayal kişiken. Belki menin koşunamın at mingizi gene. Uy. Uyalvay bizin adımızdan cılk. Al menin koşunam da. Hala gözde cılkımez ömürü normali velosiped bolganım. Bizin adımızdan bir cılkı dediler. Betim kıymıldap kettim dedi. Ne olup kalgan bizi? Sen aydan da. Bize bir kudaydı da karap koymayız mı? Tigi ıldık koşa cana ayal sana magazin çayalı. Ömür boyu sodağım жүрüp gönüp kaldım. Karaçı. Akçasını birce sırası batıyor. Ya birinci vermeyim dağıttı. Aksakallar versin de akçanı görmüşse makul da vermedi. Özü Kırgız'da ayal kişi batı vergen emez. Eköz otursak. Ya aytmayın koy yakta aksakallar oturar. Boşalar versin demeyi mi? Aylan ayın akçanı görgende paygamber yoldan çıkıp durup aldım. Hem pataras akçasını algandan jakşıla öyle verip koyuyor bana. Toz söylegensi bana. Men söylep dururken alıvereli deyip Cenabı partiyanın lideriçi. Ya anın bir logo gene. O jonun barına işeni oturup. Canda bir göz tostoygun bir öcür otqa. Oşol tigi liderin tüyüne jetedi. Ya al buğa çeyinda bir liderin tügüne jetken al. Cana lider gele sonu kara tügü aydı olsan. Kara. Tuğra aytasın cana bir makal var ko. Oşo cana partiyanın liderin görgöndöğün işendim oşol makalga. Kırgızda bir makal var ko. Çoğun adam döperes bolat degen. Betin tal boydu. Döptüra. Bet var eken ko uyat çoğu kendan daçı. Bet oңорым өсүгөн aynen. Al bet ömür eçmeli ol bugun bet al. Al betke ulak çapsan koyulmaydı al bet. İşlemegen bette. Gelip kalsın. Gördün mü? Gördün mü? Cana partiyalar geldi. Seni közmünün bir oz esepteşip koygan jok, gördün mü? Salamdaşkan jok da. Uçuraşıp da koygan jok ko seni közmünün. Bolbosa hayıldın aksakalı ekөөbüz biz. Jakşılık jamanlıkta ekөөbüz başkarıp ekөөbüz biy bolobuz. Ova. Ekөөbüzdü kimsin dep dele koygan jok ko. Tuğra. Ben de baykadım hani o. Oşonu gördüm dağı özümçe hardandım. Namusuma geldim atasını görü. Anan? Oylanı dağı sağa gelgelim sebebim onda oldu. Oylanı oturdum dağı partiya tüzelde oyladım. Kim? Ekөөbüz. Öyle neyse koyçana ne? İyi. Özgü partiyaga ne var? Ekөөbüz partiya tüzmeyince ekөөbüz meni hiç kime sepleşpeydi. Ekөөbüz partiya tüzöbüz. Partiyaga degen anın müçeleri boluş gerek, akça gerek degende. Akça. Müçeler gerek. Kança balang var? 10 balang var, durabı? Ova. 10 balang ayalı menen 20'ı. Oha. Gempirin ökön menen 22 bolup otabı. Mende 10 bala var. Murunku katından 4'e var. Anap gelip koşam. Baş etegi 50'ge çamalap kalat, 50'ge. Bolo oşul. Bolat tigiler 4'ten 5'ten ne turmay. Süretlerin tıratka 4'ten 5'ten bol bunu antı baz jirayıp gülüp tursa. Oylap otasın öşe 4'e ayağı ıntımak turmayı dep. 4'ten içine it ölüp kalgan. Koturtaşın koltuğa salıp alacaksın ıntımaktay süret geçip turutkan. Bunday. Kolun versen. Ne diyeceksin lan? Ben tuturat da. Berip koyarayın enen göresin giyin degen de.
Аларга караганда сеники өзүбүздүн балдар болуп атпайбы? Ооба. Айтканыбыздан чыга албайт. Туура. Ошон үчүн партия түзөлө. Акча. Акчаны ойлонуп койгом. Да? Үйдө жалгыз күрөң торпок бар атасын көрө. Ошол торпокту алып барып сатып, акчасын алып алып, барып Бишкекке барып, партияны каттоодон өткөрүп келем. Болот. Болуптур. Каттоодон өткөргөнү барам. Анан аяктагылар партияңардын аты эмне десем, эмне дейм? Ат коюш керек да. Шуну айтам да. Эмне деп ат коебуз? Чалдар деп коебузбу? Не? Чалдар. Койчу. И. Партиянын аты деген мындай дөң деш керек да айтылгандачы. Дүңдөгүдө сени көз террорист билеген. Жок, аты ошондой болуш керек да, муну айтылганда. Итак өткөндө 10 күн дүңүлдөдү го. Кандай дейсиң мындай? Кыргызстан болуу керек да, сөзсүз. Кыргызстан деген сөзсүз кымчылык керек. Болуш керек. Көрдүңбү? Өлтүрөткөзгөн. Кыргызстанды көрүнгөн жака бура тарта берип. Бирөө жүрөт улуу Кыргызстан деп, бирөө жүрөт мында. Эмесе улуу Кыргызстан деген сулуу Кыргызстан дейлиби? Эмне сулуулар конкурсуна катышасыңбы? Сулуу Кыргызстан. Эмне саясий болуш керек. Саясий жагынан дагы мына төп келип туруш керек деп партия. Кандай экен? Саясатка окшоп. Айт дем, кандай дейсиң сен? Неме? ЖЖ Кыргызстан. Хатчайдан уятып. Жалаң ошолор чогулуп атты. Жок. Сеники жоопкерчилик чектелген дегенге окшоп калбадыбы? ЖЖ деген билесиңби? Жып жылаңач Кыргызстан. Эмнеге жып жылаңач Кыргызстан? Эле мына Кытайдан келген кийимди кийип отурабыз. Кокус Кытайлар келип алып кетип калса, жып жылаңач кылабыз баарыбыз. Туура эле, жып жылаңач Кыргызстан. Орусчасы эмне десем эмне дейм? Мына, мисалы өнүгүүнүкү прогресс. Силердин орусча вариантыңар эмне десем эмне деп айтам? Голый Кыргызстан. Шундай бир неграмотный бир тупойсун да бер. Неге голый Кыргызстан болот да? Ал голый Кыргызстан бол. Жып жылаңач деп атпайбы? Жылаңач Кыргызстан болгондо анда голый болот. Жып жылаң... Гоп голый Кыргызстан. Эле? Гоп голый Кыргызстан. Андан да жакшы болот, гоп голый Кыргызстан. Ошондо ат коебуз. Ошол атты коебуз дагы. Барып регистрациядан өтүп туруп мен такси сүйлөшүп бир белени баштайт ошо таң. Мейли максасын бул берип аткандан кийин уштура берели да, туура элеби? Сүйлөшүп келдим. Таксини эртерээк айтып койбосоң азыр болбойт. Бүт таңына отурам. Бүт калпычынын баары ушу Бишкекке каттаган таксисттер экен да. Эртерээк сүйлөшүп койбосоң барсаң мынтет. Кирип барарың эле. Сразу аксакал отурсаңыз эле кетебиз дейт. Отурдуңуз кетебиз дейт. Отуруп алып турасың ошол жерде 7 саат. Не болду? Азыр этница салып келет дейт. Тамакка кетти дейт. Сен алып ошол жерден өтүштүн өзү кыйын болуп калды. Бир жолу мен ошол жерден өтүп кетип барсам, сумкамы алып алып, бир машинага салып алып бербейт. Бишкекке барасың билип. Сен өз үйгө кетип атасың. Ошондой болуп калыптыр. Булар оорлуу болуп калыптыр. Да? Бир нерсеси мынтип чогулуп сүйлөшүп турат экен, бир жакшы болуп маңдайына туруп. Эмне болду анан бензин кандай болот деп сүйлөшүп атып эле сөзүнүн ортосуна келгенде эле 5 жакалы Бишкек деп басып кетип калат экен. Түшүндө да ошентип басып кете турган болуп калыптыр булар эне. Сүйлөшүп атып эле бирөөсү Бишкек десе аял айтатмыш жана толуп калдык деп коетмуш жана туруп алып. Неке. Таксини сүйлөштүк болду. Эртең барамын да алып барып акчаны төгүп, эмеден өткөрүп, партияны каттоодон өткөрүп, өзүм башына лидер болуп туруп, Кудай кааласа ишти баштайбыз мынакей. Партияны алдыга сүйрөп, өлкөнү өнүктүрөбүз Кудай кааласа. Мынакей. Не дедиң? Каттоодон өткөрүп, өзүм башына туруп, лидер болуп, партияны алдыга баштайм дейм. Неге сен лидер бол?
Anan kim bolsun? Mençi. Ya akçanı men tөгүп atam go. Ya attı men koyatam da ideya meniki olup atpay mı? Hesatı akçası men çıkarıp atam da. Ya uşunay. Onday bolbayt onday. İyi. Ya Kudaydı kara bir bunday. Bunu görsen bu lider ol. Men oturat ekem de bir yerde. Onday bolbayt, boltur mu? Tapkanda kesin bu yakta. Anda partiyadan çık. Çıksa çıkam hele. Men taptım attı. Sen bolasan memine goluyga tilim gelmey kalmak bile. Men taptım. Anday kesin ne geldin anda? Özün kılayır o şakta. Hey. Hey, bunday kıl hele. Koyam Qanday qilamiz? partiyanın işin baştabay tököz uruşup etse elder aytpay o. Onların baştalbayat uruşup atacak dep. Anam ne men lider olam deydi. Elge okşap birinci şaylan bar olalan ayakka girip al uruşa veremiz hiç kim görmeydi. Bunday kıl hele. Ekoz teng taraga olalı. Kanday? Teng töraga. Ha onda bulat onda. Cip Cılangıç Kırgızstan partiyasının teng töragası olası ekoz. Oldu mu? O bunu şunu olur. Oşağa makulsun bu? Oşağı mı akıllı mı? Başka söz. Ya ne koytırey. Sizler suzatlıklar bir jaman adatыңар böyle. Nige? Ошол бирөө асылсаңар эле сенин апаң кыргыз эмес, сенин апаң түрк деп чыга калчу элеңер сузактыктар ушу мен билем да. Андай болбойт, андай Ошону болбойт. токтоткун болуп туруп ошо. Андай болот турам сен биринчи сени сөзүңө алып алайын. Sen dagы эртең секин шайлоо башталганда секин мени бирөө менен мушташтырып өзүң кирип кетип калбайсың парламентке? Ошондой Андай кылып. болбой, өзүнүн кылыкай жок, а? Эркекче сөз бердик айт кой. Секин мени бирөөгө мушташтырып кой, өзүңөр кирип кетип калган, аны кала бербейм мен биякта. Макулбу? Биз айткан нерсе менен кетебиз. Акчасын алып, алдап салсакпы, Onu narkı Kıtay Kırgız sürüyor. Ne oldu? Salsak mı deyit. Narkınızın tanıyım da. Cana bizden stalba koygan Kıtaylar da. Bir ki senin balan mı? Benim balam, men şayloo bitikçe buların alkaş bolup bütmey oldu tangım oldu. Bul emez maldan beri alkaş kılıp bitmey oldu. Da? Hı. Bağını kalmamatın torpuğa kasaldagan eken ap gelip al bekar araktap torpuğa arak içirip da darak sıcak olup gidetti. Oşondan beri kalmamatın torpuğa zapoyga girip kettir. Erteden keçke üpöldü magazinin aylanı ottaydı gene şerden gitmeyi. Çok belki o senin balan. Bunu putlardın kaysınız senin balankı. Ata. Arak tüketmeyi oldu bizde. Tanrı Azrail bekar arak da Kuday verdi o yaşlarga. Hadi. Qanday saçta? Жақсы olam. Жақсыпы? Жақсы. Assalamu alaykum. Geli uçurassan bolboy, bu yakta atang turat. Açta bana albayım. Nege alıspı? Ben sizge varsam buna cıgırıp düşet. Ata. Şularga işengen biz akmak. Biz sileri işeni atan buna bir jakşınakka manay menen otursa öldürdün atan manayın. Ne oldu açta? Atana göz жаңы partiya açıp şaylooga attanıp atsak senin jürüşüň bol. Жаңы partiya? Partiyanın atım ne? Cip Cılangıç Kırgızstan. Cipçil ağaç Kırgızstan. O? Atamdan partiya çıktı. Sorma bırak Minen ata. Mına atana göz bir jakşınakka ölüp süýleşip atsak. Aldığı geveteğim de aldığı geveteğim. İçken yok mu? Ha kimi işten an? Ben içirip geçti.